Wan Phaibing Sadio Mane como champion hak Africa Cup of Nations Shaka Club Al Nassr. Bat kum juru Wan Phaibing Koli Beli como champion hak Africa Cup of Nations Shaka Club Al Hilal. Hadin ba Sadio Mane layora como champion nag benta ka Senegal hak Africa Cup of Nations. Hak ba ka Senegal klub limno ya ka Morocco hak final ka extra time. Kata datang sikol kepala penkendit ya ke jing angnut jong ke Morocco baro sikata. Ha kabau Sadio Mane udai kum uhiro ha ke final ke Africa Cup of Nations ke Senegal Persia ke Morocco. Namar wat hadin bagi player baro jong ke Senegal. Tibala pet syakalo karum. Hadin bau referee ulai ke penalti ya ke Morocco ha ke last minute. Henry Deus Sadio Mane pala khot biang ya baro ki player pan Wan Shamadan Hashwaba ke Morocco kan shoot ya ke penalti lingbau Brahim Diaz ha ke baula misno ya ke penalti. Kum taru Sadio Mane ula Wan Phai kum champion ha ke klub Al Nassr ha ke baka klub Al Nassr klub ding buromi Sadio Mane kum ta champion ha ke ba ya ke jing peding burom ya Sadio Mane lalam khmat da Ronaldo haka jinge otkek nin kami kum taru Sadio Mane un sami maran biang nagam tak Al Nassr hak arpun ruterik persyaik al tawon haka baka Al Nassr mentah kladuna hadu new point ya ke Al Hilal kum ta ke jingwan phai biang jong Sadio Mane syaka klub hagne ke jinglikai ki pandangwan kermen bak Al Nassr kan sala pan be biang yagi pon jong ke Al Hilal. Namar hakini kijing lekai baladep krem kijing don lang jong Sadio Mane bun bak Al Nassr kelamat ya kijing syarem. Sadio Mane upadai urang lekai football nagari Senegal haus nem arajar katnriu la yelekai haka klub Liverpool arajar apuar la yelekai haka klub Bayern Munich bat hadin bola mino naka klub Bayern Munich lalu penyaso haus nem arajar arpulai syaka klub Al Nassr. Ti haka klub Al Nassr ngin sayi ibing ya Sadio Mane hakamit arpu hendru terik haka por katway baji haka jinlekai ke Saudi Pro League Al Nassr Persia ek Al Tawon kublai sibun.